twakuze kumva kenshi ngo uyu mugore cyangwa se uyu mugore runaka abyara abana b'abakobwa. Rimwe na rimwe ugasanga umugabo yataye umugore ngo kubera ko umugore ngo abyara abana b'abakobwa. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kure hamwe se ninde mu by'ukuri utanga igitsina. Ese iyo umwana avutse igitsina gituruka ku mugabo, gituruka ku mugore. Ese no kubera iki ubundi bakunze kuvuga ngo umugore niwe utanga igitsina cy'umwana, ugasanga rimwe na rimwe nyine mu muco cyane cyane abanyarwanda umugabo ataye umugore ko ngo umugore ngo abyara abana b'abakobwa gusa. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye gusubiriza hamwe igitsina cy'umwana gituruka hehe. Ubundi umubiri wacu ugizwe n'ibice by'umubiri bitandukanye. Muri ibyo bice by'umubiri bitandukanye harimo utunyangingo duto cyane ariko dushinzwe imirimo yose y'umubiri. Utwo tunyangingo akaba ari twitwa seli. Utwo tunyangingo tugize ibice byose by'umubiri, inyama zose z'umubiri, inyama z'amagufa, izi nyama zisanzwe, amagufa y'ubwayo, umutima, ibihaha, izo nyama zose zo mu mubiri zose tubona zigizwe n'utwo duce tw'inyangingo dutoya twitwa seli ariko dushinzwe imirimo yose, gukora imirimo yose y'umubiri, kudukorera ingufu zo mu mubiri, kudukorera imirimo mbese itandukanye yo mu mubiri. Rero muri utwo tunyangingo duto twitwa seli, mw'imbere naho ubwatwo harimo utundi tunyangingo duto cyane ari two dutuma nyine umuntu aba atandukanye n'undi. Ngewe nka muganga Aristide nkaba atandukanye nawe uri kurikirana kino kiganiro. Ku tunyangingo ari two twitwa chromosome. Ku tunyangingo rero twa chromosome dutuma nge nawe dutandukana, nako ubwako dufite utundi tunyangingo duto cyane turema ariko dutanga igitsina. Rero ubundi umuntu w'igitsina gore aba afite utunyangingo tubiri dusa tw'igitsina ariko twitwa twa X. Ikintu kiranga umugore nuko afite utunyangingo tw'igitsina tubiri dusa ariko twitwa X. Naho umugabo we aba afite ako kanyangingo nabwiye kitwa ka X, akagira akanyangingo gatuma ahinduka umugabo gatoya ariko kitwa Y. Ako kanyangingo umuntu wese ugafite kitwa Y bituma aba umugabo. Kugira ngo tubashe kumenya rero utanga igitsina rinde, nagira ngo dusobanukirwe ko nyine umugabo wundi agomba kuba afite akanyangingo ka Y. Ako kanyangingo nakaba nabasobanuye ko kari muri ka kanyangingo gato ka chromosome gatuma nge nawe dutandukanye uko dusa ibintu bitandukanye. Ubundi rero nkuko umaze kwisobanura, umugore aba afite utwo tubiri dusa twa X, umugabo akaba afite aka X akagira n'akandi ka Y gatuma aba umugabo. Rero iyo umugabo ari kurema intanga, twa tunyangingo turitandukanye. Aka X karimo umugore kakajya ukwayo, karimo umukobwa kakajya ukwayo, aka Y karimo umugabo kakajya ukwayo. N'umugore nawe iyo ari kurema intanga, twa tunyangingo twose turimo umugore twa X tubiri turitandukanye. Kamwe kakajya ukwayo, kandi kakajya ukwayo. Noneho ubu buri kose kagiye ukwayo kagenda kakarema intanga. Rero kugira ngo umwana w'umuhungu avuke nuko haba habonetse akaremangingo ka Y ariko gatanga umugabo. Kandi akanyangingo nkuko nabisobanuye gatangwa n'umugabo, ntabwo umugore aba gafite. Bishatse kuvuga ko kugira ngo umuntu utanga igitsina cy'umwana ari umugabo, ntabwo ari umugore nkuko byari bizwi mu muco wa Kinyarwanda ngo umugore niwe utanga igitsina cy'umwana. Umuntu utanga igitsina cy'umwana ni umugabo, kuko umugabo niwe wenyine ugira ka karemangingo gashobora kurema umugabo ariko kitwa ka Y. N'umugabo afite n'akandi gashobora kurema umugore ariko kitwa ka X. Bishatse kuvuga ko kugira ngo umwana w'umugabo avuke w'umusore nuko umugabo agomba kuba yatanze ka karemangingo ka Y. Yatagatanze agatanga ka X, ubwo icyo gihe havuka umugore. Rero umugabo niwe utanga igitsina, ntabwo ari umugore utanga igitsina. Ndakeka iki ni ikintu abantu benshi cyane bajya bakunda kwibaza. Nyine rimwe na rimwe usanga umuco mu Kinyarwanda gitandukanye, nyine umugabo n'umugore ngo umugore ngabyara abakobwa gusa. Buriya ntabwo kubyara abakobwa gusa biba byaturutse ku mugore, biba byaturutse ku mugabo. Mwakoze rero kurikirana mu bibaye hano kuri YouTube, ndakeka mwashobora gusobanukirwa ninde utanga igitsina, mwashobora kumenya ko ari umugabo. Icyo usabwa rero ntabwo mukwiye kujya mu makimbirane ngo byagenze gutya na gutya. Buri gihe cyose kubyara umugabo cyangwa kubyara umugore biba ari 50-50% amahirwe abangana. Byose no gutegereza nyine aho Imana nyine ko Imana burya nayo nubwo turi abaganga, Imana nayo ifite ubuhare rwayo. Ukazareba ni umugabo azatanga karemangingo ka
Y gatanga umugabo cyangwa se nagatanga inyandiko ka X gatanga umugore. Mwakoze rero mwari kumwe na muganga ufite na Majari Stide, mukomeze murebe ibiganiro byacu bitandukanye munakora na like na subscribe kuri channel yacu naho utaha.